boxing matches. Out of the 52 wins, 43 victories by knockout. He was ranked among the world's top heavyweight boxers from 1996 to 2003. He was a bronze medalist in 1992 Summer Olympics in Spain. He was a gold medalist in 1991 New Zealand Championships. He was a gold medalist in 1990 Oceania Championships. He achieved gold medal 1990 New Zealand Championships. And in 1996, he was the champion, not only in New Zealand, but across the Pacific. Payao Sauniga tu fatasio tu ao, le fionga famuinato le tai David tu, fai ngatu yai, le pina Taualoa Samoa. O Silpia, o leo fo o whengai, le whionga whamuina, ma leo Tauaaoina. Whanau tā alo le tunu whaipirenga e o mai I tai au nei. He hails from the village of Lalamanu, Alipata. He was born on the 30th of June, 1995. He was born a talented boxer. Right now, he is the champion, world champion of the Ring magazine. He is a two-time world champion of the IPF world title belt. No defeat so far. He has recorded 30 wins in 30 professional boxing matches, 23 wins by way of knockout. He is the #1 cruiserweight champion of the world. Ladies and gentlemen, can we welcome champion Chai Opitaya. Ladies and gentlemen, Chai Opitaya. Awa watu watatu sawa le fiona fiso. Whaftai atu leo fionga ile Aloaia, whaise malo longa, whaftai tele mais pati mo le fionga ile Aloaia. Leo fionga le lipa albia, ya whinangalo maria tu tāpana leo fionga mo le Tauaaoina, o nisi o tātou whai longa o lo whawau mo le Faa-Le-Malo. O se foma'i Faa-Le-Malo Samoa. 51 tausanga o tautua o se foma'i Samoa. 23 tausanga na ngalue ai I malo e ala I le whale mai tele I matotua I upolu msawai. 23 tausanga na ngalue ai o se foma'i tō mauti. O ia o le recipient o le Special Award I le tausanga tenei o le Lifetime Achievement Award. A feif selau lima I le a feif selau le tasi le a feif selau lima lima. Sa whapena o na Faa-Le-Malo mai ai I le aonga whafomai fiti ma matailen tautua I le a feif selau lima lima. Se ia o lava I na malo lo li taia. Payao Sauniga o te tāpama le Faa-Le-Malo, lau sunga le atau le sa le na Dr. Lancelot Eves, mo le Tauaaoina,
o le pina Taualoa Samoa. O le sunga pali I me mea alanga e lua Samuelu Petaia. O se tasi o fomai I Faa-Le-Malo Samoa. Mai le fionga sa pali sa vai mai vastai a mata tautua sunga pali e le soifua Aloaia I le afe I fisalau fitus fululima. Ua lima sefululua tausanga o ngalue I o tātou whalemai o polu msawai. O lo ia o mia whailonga whaapitoa I to mai whaapitoa I pe o tautonga tonga fitinga ma vai moe. O ia o le taitai fono o le fomai I Samoa e se furu whātau sanga. Sa ngalue ia o se tasi o sui o le komiti o le palola Samoa mai le lua afe sefuru tolu se I o le lua afe lua lima. Tolu tausanga sa ngalue o se tasi o komiti whatonu o le whaaraputonga o le pulenga o suawai. O ia foi na ia Tauaaoina le Plaza Medical Clinic ma le Petaia Medical Clinic. Pa ia o le Sauniga lau fionga lau sunga pali I me mea a Samuelu Petaia. Ia, fionga. Fionga lau fionga. O se matai fionga ia tofa mai sai pipi sawai. O se whai aonga Faa-Le-Malo sa vea foi mapule aonga. A matalan tautua I le fifi. O se whai aonga. Ia e whapea foi. Kona whenga iai ma o aonga a le ekalesia o le aupa I o aso e ngatai. Sa vea foi mataitai fono le sosio pule aonga. Mai le afe I fisalau I waiva I le lua afe ma le iwa sa vea I mwhaatonu a aonga I le University of Hawaii, the National Tropical Botanical Research Institute. O le lua afe ma le iwa I le lua afe lua wha. O ia o le profesa o le ngangana Samoa I le BYU, Utah, America. O ia foi na ia Tauaaoina le atinae. Mo le fioanga o sai pipi sa vai. O le a vea I lawa e o mai le taimine I o whaingoinga le Center for Culture and Environment. Ia o Sauniga, na fionga ia tofa, tabana, na mula ulu wa futi tabana, mo le whaidonga Taualoa Samoa. O sio na fine o lea o mai tofa, o Justina tabana, ia mo le pine Taualoa sio na tama. She was born on the 4th of April, 1926. This year, we celebrated her 100th birthday. From Aloaia and Patamea, she entered religious service as a sister to my Taisa at only 20 years of age. She was a teacher at Faa-Le-Malo, Leone, American Samoa, Faa-Le-Malo, Leumoenga, Faa-Le-Fa, and Leuva. She had dedicated 80 years of service to the Catholic Church. She continues so today, supporting services to the Church in Samoa and in overseas.
Ladies and gentlemen, can I welcome Sister Maria Toletea Toiafanga to receive her award. The next award is the Officer of the Award of Samoa. This award is conferred on those who have made significant and meritorious contributions to Samoa and excelled in their respective fields, not only domestically, but also internationally. Ua tūmalo, pe tai mana tu pelo na sao. So I for mai la sulus fu tolo Januari a fif sela umaletasi. Mai le fioanga o leo waa, e whape foi ma pia nei. O stamali i longa e le taleni o musika, fai pese, tusi nota. A fif sela lua tolu saya tu fatasia i whai pua pia. A fif sela fast fu umaletasi, saya tu fatasia i whai pua leo waa. O ta nei le so e whaafia i fo i whai pua mai le fioanga o leo waa. A fif sela fast fu valun, saya langi na i le vi o tanga vai o Samoa tulai, masisi a lau. A fif sela lima, saya tu fatasia i whai pua le lepa i sawai. O lona tua ai inga na tafuna i ko. He is the first Pacific Islander to enter into a New Zealand government ministry in 1996. He first represented the National Party. He was the Manukau City Councillor from 2004 to 2010. And also the Auckland Council in 2010 and 2016. He was a board member of the Manukau District Health Board from 2004 to 2016. He's a member of Cities Against Discrimination in Asia Pacific. He was asked to chair the Asia Pacific region, but decided to leave Auckland Council and couldn't take up the position. O ia, sa matai, mai le fioanga o whalalatai. Ia whaif sarau fitutasi, sa bea ioia ma konsale, I mata uputau ma whainga malo I le atunu o Cook Islands. O ia, o se matailonga o Samoa ma stamali o Samoa. O lo o whapenao na taula mo I le mau o Samoa I te tono New Zealand. Pa ia o Sauniga. Lau whionga nai lupe matasila lima Arthur John anai. Ia whionga ia lau whionga. Ina Taualoa Samoa. E mana tua pele tau tua e ui lava ina tua whamai tia. So I fo mai I da susfurulua o mati a whaif se lau whas furulua. Sa Taualoa I le lua a whaif furufitu. O ia o se Aloaia Faa-Le-Malo Samoa. Tele tau sanga o na lue le ofiso loi sili. Ia e whape na foi. O na ngalue o se whailau tusi, o le whailau tusi mua mua al tātou malo, the first secretary
to the government. Lima sefululua tausaga o tautua matavela i siu tatou tunu. Paiā o Sauniga e whionga tuala tamalalagi karonita loveni e nari. O le taliaina o le pine e Samoa. O sionalo ia ala i malo falefatu e nari. Ia whionga ia mo le taliaina o le pine le whionga le Aloaia. O se whaiwhai au whauina le tunu. Tele tausaga o tautua. I le whiau o le tala le lei. So i fua mai le a whiwhisarau whasfulfitu. Ua tu malo i le amatanga o le tausaga nei le suffitu Februari lua whema le lua ono. So i fua mai sa tala tuila Amerika Samoa. A o tauina i le aonga le kalesia sfitu i le rovai le a whiwhisarau lima sfurutasi. Whau mai le Universite Linda e California, Amerika i le a whiwhisarau unono. A pena foi on whau i le whailonga o le Masters in Theology i le a whiwhisarau uno iwa. A vea mawhai aonga. A matalan tautua i le ngaluenga le atua i Amerika Samoa i le a whiwhisarau fitu su fitu. E whapena foi i le a whiwhisarau walutolu i nau a mata le ngaluenga i New Zealand. Ono sfurfatau sang. Ngā rurua ai ma le whionga i whaletua i a Tiana Mapapu e le whaafoina a meisa o le taitainga o le ekalesia sfitu. Pa ia o Sauniga e ui na tu malo sunga i whaafenga i a pasta ala i moana wiri papu a mana tua pe alona sao. O le whionga i whaletua. Tauaaoina le pinu. O le sunga i a pasta wili wa tu malo. Sa vea mfatonu o le Youth for Christ o le autalavau mo ke riso i Samoa i le a whiwhisalau i vasifulu. So i fua mai i le a whiwhisalau lima sifulufitu. Tu malo le sunga i le whaafengainga i le sifulufitu a peria lua a whedua tō. So i fua mame whaabai lele mai i le whioanga o saina i whaleata. A whiwhisalau i vasifulufitu. Whaavai ina i whatuina le Kalesia le Worship Center Christian Church i Samoa. E o mai li taimi nei, ua i vasifululima e Kalesia ua mawhai ona whatuina e totonu o New Zealand, o Australia, o Amerika Samoa, o Hawaii, o Amerika, Afrika i Saute, o nao le ngā ruenga. Sa whitai tō ngai sunga i le whaafengainga. Ai meisa o le ekalesia. E ai o Sauniga, o le sunga i le whaafengainga e ui na tū malo. Ai mana tawhanga mawae ma le Aloaia mo Samoa, i lo lato ngalue puna wai. Ma mai le ngai so sta mwhainga i tono le tunu. Whapea tau mwhainga mo le manuia lau tele ma le tau le leia o Samoa. Tū malo, i le asus furua no iula i awhi selau iwa iwa. O Tauaaoina i le Universite of Victoria i Wellington o se loia Faa-Le-Malo Samoa. Nga lue Faa-Le-Malo i tutono le atuno. To fielo na i tu malo fa parlemene. E le tofio le i tu malo. Sa vea min sta te tele o ngā lue ngā le malo. Peitai. Oro si le fie le atuno o le whaavela vela fi fisela o iwa na tu malo ai.
Aloaia sa vea ma fono fautua. O le taitai fono o le fono fautua Samoa e New Zealand. Te leo na sao e whai ngā malo mo whai o le tunu. Pai ai o le Sauniga. Le ana po luanga lau le vaula kam. E ui na tu malo. Ia e mana tua pēr na sao. Alo e whasino ia luanga lau. To le foa ma masoe. Ia, ia se i receive le award o si o lua tua. O se kapiteni Faa-Le-Malo e foi ina sao le tunu i lunga o le basa. E manatu a whai e te malanga mai sawai e te sila fia le lei le kapiteni le nei. Tele lona sao mai da whai fisalau fitu suru lima i le lua fis suru lua. Sa vea foi ia mo fisa langolango o le whalaptonga o Waa Samoa. A whai fisalau fitu wha e sa iei lona sao i le whawaina o le whalaptonga o Waa Samoa. Iei ona whailonga whapitoa i tūlanga tau kapiteni ma le saunga le mua o Waa e whemalanga i runga o le basa. Tolu suru fitu tau sanga. Na vea ia ma kapiteni sa foi ina sao Samoa e whemalanga i le vau poru musawai. Pai au Sauniga, tu fatasi o tō ao le whionga tu filau ta pui soti mapu. O le Tauaaoina kuna Taualoa Samoa. He was a household name in the 70s. One of Samoa's first champions in professional boxing. In his career, he recorded 43 wins, 23 victories by way of knockout. He was a proud ambassador of our country. He retired from professional boxing in 1982. He was inducted into the Samoa Boxing Hall of Fame in 2010. Ladies and gentlemen, can we welcome Sunga Pali'i Montgomery Richard Betham Sr. to receive the award. Wale pa umai de Sunga Pali'i, am Sunga Sua o siona to fafine ia mole. He was born on the 8th of April 1965. Hails from the village of Mota. Graduated from the University of Auckland with a Bachelor of Arts, Masters of Arts, and Bachelor in Town Planning. He contributed enormously to the All Blacks, to the Manu Samoa, and to the development of rugby in New Zealand and Samoa up to this day. He represented New Zealand and Samoa at the international level through rugby. He was the head coach of the Manu Samoa from 2005 to 2007. 1990, he received the New Zealand 19 commemoration medal
In 1997, he was the member, or became the member of the New Zealand Order of Merit. In 2003, he was inducted into the International Rugby Hall of Fame. He was knighted as a companion of the New Zealand Order of Merit in 2017. And he was inducted to the Pacifica Rugby Hall of Fame in 2025. But yeah, Sauniga, can we put our hands together for Lauli Savai Michael Tones. Sa soifo mai le fianga papa sa tau se vai. Vai sala, ma vai fale alini. Ua valu se fruta usanga le matua o lona soifua o lo pule alofa le atua. A Tauaaoina le aunga tūnanga lua I vai sala man kolisi maulunga le kolisi o Samoa. Sa Tauaaoina le kolisi whawhai au malua. Sa anga lua le ofisa o leo leo. Ma le ofisa o tiuti. Sa vea mawhai aonga le kolisi whawhai au I malua I le tele o tausanga. E fast fulu futasi tausanga. Sa anga lua e whawhai au ai. O ia o se whaiwhau sa anga lue matausi mtanga ruenga e whakasai sa leilua e whapea foi ne pulenga I sa lenga ma mtanga ruenga I whasa leanga sa vea masui tei fono le whakasa sa to fia o ia o le tei fono le whakasa le luafe ma le malu le luafe sifuono pensione malo lo malo ai o lo whapena ona ma o lunga pela na tautua ia Samoa. Ia Sauniga o le fionga I le whawhenga malo lo malo Reverend Tavita. The head of state service order is ordered to honor those with outstanding and meritorious service to the community and to the public service. O le whailonga al poloinga, le ao le malo, mo le tautua mo ngā luenga whaaloto I whale. Ai mai se fo I le tautua mo ngā luenga le malo. Whai on whae nātu I latou, wa lo ia lo latou sa whanga mawae, ma le tautua inu, I tū malo, ai mai se o si o tātou tunu. O le whionga ai urupatea John Rhodes, stasi o tamali, wa loa lan tautua, I si o tātou tunu, le ngata I tūlanga I whaangatama I tūlanga taulakapi, o ia sa ia whaavaina le ulakapia le au kilani reti na I lea awhiw sa lau iwas fulu, luas fulu whātau sanga sa vampire steno le ulakapia sa mo I au kilani, sa whaavaina foi le tele o tamu sanga I tono New Zealand I peo Samoan Consular General Cup, ma le taito a fitu au kilani Samoa, the Auckland Samoa Sevens, tele tau sanga o vea ai, whidiwhidia o lakapia Samoa, e le ngata mo Samoa nei ai whapea foi New Zealand I au kilani, Prestene o luin lakapia Samoa I au kilani, o ia foi sa taito I fono I la lakapia, ia I New Zealand I o tahu, ma se tasi o tamali I wa tele lo na ilonga, ma ilonga lo na sao, I le atina eina o le taalonga lakapia I tutonu I si o tātu tunu. Pa ia o le, ma laulia, ia,
tu whaatasi o tātou au le whionga ia Ailupatea John Roach. Mo le polo i ngā Samoa. Balu suru whatasi tau sanga le matua o lona soifua. O lo malo sipea. Sa Tauaaoina i le aonga malisi mo le vai. Tele tau sanga o na lue i tutono si o tātou tuno o e vea ma whailau tusi ia i le whionga i le tapapua sina i le mali toa o vea ma awa malo le malo le tele o tau sanga. Fas furu tau sanga. Sa ia o ngai ngalue i le maota o le ao le malo. Mai le whionga o sa le aulama vainganga. Pa ia o Sauniga, tu whaatasi o tō ao le sunga i pali i tō i wao Paul Perez. Mo le whaidonga a Samoa. E 50 tausanga, 55 tausanga. O lana tautua o se whaiao. A whewsala o whitu na vea i whaiao ngai tūlanga lua i a sau. E whitu a onga tūlanga lua i le tunu na whaiao ngai. Le aonga tūlanga lua i loto whanga. Le aonga tūlanga lua i sa whata o sa tawa. Papa sa taua o whalea lupo o sa mata. Sa vea mpule aonga i tūlanga lua, whalea lupo i lea whewsela upanuat. Sa vea mpule aonga i tūlanga lua ne iafu a whewsela uiwarima. Sa vea ma sesi aonga a le tua sau, i le tausanga i ruafe. Ma wha wau pea lana tautua wha sesi aonga. Se iau ina maro lori taia. Pea on Sauniga tu whaatasi tō ao, le whionga sau ni maa pasi welu. Mo le whailonga a Samoa. O ia o se pailate Faa-Le-Malo a Samoa. A matalon soifo ngalue whalitupe o Samoa, le Bank of Samoa. Whapea foi na vea ma se tasi o traffic controller e le tātou malai lele i whareolu. Ma vea i o ia ma pailate sa ia foina ia tātou lele whemala ngai i le wao tuila manua. Sa vea foi ma tamatalo al manu Samoa. O se tangata taalo le lei, ma taalo i longa. Peitai i lea whewsalau i fitu, na tūla i eisi whaavlawe mātu ia, i na ua pau le waalele sa o la foina whaatasi ma lona soa pailate. Maali li umal pasese, na o ia masi alo toto sa whaapenan whaasaoina i le whaalawe. Pai au Sauniga o tātou whailonga mulibuli, whae nātu i le li pailate ia tau tai toko te whaiono.
whaaftai atu e lau whionga le lipan mea, lava pale fo I mo le Tauaaoina upine I ne yaso. Le paiai o Samoa, to our esteemed guests who are here with us, the Honourable Speaker from Fiji, and your good lady, and the titular head of Tokelau, thank you for being here. To the members of our diplomatic corps, thank you indeed for honouring our request to be here with us to witness the conferral of the awards to those with meritorious service to Samoa. Paio le tunu, paio matu leo fatawa. E bol moli atua I matu nganga faftai tele. Le ne uma o lunga le ne yaso. Ia ono loto Faa-Le-Malo lo mai le tala mai o ao. Vai atu le fio ngai le malo le malo mona mni sofo. E va pe fo ila fio ngai sui o le fono sui to fia. Pa ia o kabineta fio ngai fong ftalai. Ia e maise. Mi salango lango. Pa ia o taitai o e kalesia. Ai maise o ona le tua. Le lo lo tatu o tunu o tu lang falupe. Ia I le matu tau finga. Ia o lea ua fafonga le tua I na yaso mal fa moe. Mato manatu foi. Ele uman fa yaso leo le tua. Le silua tau sanga o lumanai. To e fatino foi le nei fa moe. Ai to e mole atu lengang fa tele. Ia ele paia o tupu mai mai se foi. Ia o fionga I tamai tai sa. Ia o whaafenga inga taulangi, ma le lo le tunu sa whaena tui pini Taualoa le tātou malo. Vi ia le atua I lau tau tua ua. Tō le matu pala ni saunoanga le taitai o le malo, matu manatu whai lea mo o tātou. Ai to e whaeloa le ngang whaaftai po I o le komiti, le fiatu le fionga ia mo soniolo, fionga le aki apikupo, e whape fuitsunga ia pali, ma le fionga ia leota, ma le lo nei komiti. I le lato ngā ruenga sa ngā patia I le whamasina, le nei ua taulau o le whamoe. Se mai se pati mo le komiti. Ia, o na whaatai lau sa mātou tala anga le leile tua, I le whaoawina por kalame, al malo tuto tasi o Samoa, o lo ua whaamatalia nei tai moronu. Ia, o lo iei fo le tali ngā sua o tāpena ina. Ia, mo le tamawhitanga I nei auli. Can we thank again and acknowledge the presence of His Excellency, the Speaker of the Parliament of the Republic of Fiji, and His Excellency the titular head of Tokelau. Tapale ma Faa-Le-Malo lo sunga le whaafengainga, ia mo le whaiuina le nei Sauniga. Iona tala mai leo ao tātou ainga, mo le whaulaina o tātou malo. Ale mawia, ma le file mua la ua fio le atu le tama. Le alofa sisilia so Yesu Keriso lo mātou ali I ma lo mātou whaola. Ile mara mawhatanga whai pea ma lo lava anganga pa iai. E tū mai lea lunga nei whātasinga. Ma lunga si o mātou atonu o Samoa ma le lanolangi atoa. Ono Yesu ua mātou tatalo atoa nei. Amen. Ua whaafonga mai lo tātou atunu. Whaafonga I le ngata I Samoa nei, I miso se stafa lava o ti ia le au nangare nei, a le I tūlau o le tātou malo. I le ni a whaamoe tā ua, meritiana e pei ona iai, na tu fo I le lava sa mai mua, ma whaafonga I le whaafoina o le nei fo I whaamoe. Ia le lava o tātou iai le tau o lunga, ia o le tufa ina, ia o